Gde ste bre ljudi, danas ćemo igrati Minecraft i danas ću vam pokazati jednu mapu gde je jedna skrivena kuća, baš u ovom ovde brdu. A kako ćemo nju da otvorimo, ovdje iza drveta imamo dugme, pa ajde da počnemo da pogledamo da vidimo kakva je kuća. Samo da prestane da koči. Evo ga. Znači evo iz prvog pogleda kuća je prelepa. E sad kad bi ovdje izađemo, mi moramo ovdje da kliknemo. Tako da posle ću vam pokazati, ja stiću link u deskripciji kako da skinete, jer mnogi će sigurno teti da igraju, a ovdje ima i mesa i svačega. Jako je lijepa mapa. Onda ovdje ovako, ovo ničemu ne služi, ovo ničemu. Čuo sam da je jako velika ova mapa. Ovo vodi ovamo, da vidimo šta ovdje ima. Ovdje imamo ovo, dobro. Krompira, šargarepa, svega imamo. Možda budemo igrali preživljavanje na ovoj mapi, to je baš bilo zanimljivo. Idemo sada da vidimo šta još ima u ovoj ovdje kući. Šta je ovo? Dobro. Ajde prvo da vidimo ovaj donji sprat šta sve ima. Samo da prestane da koči. Evo ga. Ovdje ima nešto. Šta je to? Ja ne vidim ništa. Ja tu je među knjigama, to nisam dosta primetio. Šta je to tu? To je nek za eksperimente i to. Dobro. I tu ima još dole. Dobro, ajde da vidimo šta ima. Jao, pauča. Valjda isto tako. Samo tako, ovdje je nether. Samo što treba da ga upalimo. Dobro. Idemo gore da vidimo što ima na spratu. Samo da mi učita. Ovako, ovdje nema ništa više. Dobro, onda idemo gore. Šta gore imamo? Ovdje imamo jedan chest. Imamo krevet. Ništa. Šta je ovo? Ovdje imamo neku kao WC šolju. Ovdje ništa. Dobro. Ovdje imamo ovo. Dobro, to ćemo vidjeti. A ovo šta je? Hajde idemo prvo ovamo. A sad ne mogu da preskočim. Dobro, uspjeli smo. Idemo da vidimo šta je ovdje. Kao neka banja. Ovdje valjda ulivamo toplu vodu, jeste. Ovo baš ekstra mapa. Šta je to tamo? Jaj. Baš ekstra. Baš mi se sviđa ova mapa. Ovdje čak ima i WC, jel da? Ničemu ne služi. Dobro, idemo gore sada. Ne znam šta se dešava. Dobro, sad ćemo da vidimo onaj drugi deo. Ovdje. Ovako. Dobro, tu imamo s jedne i s druge strane isto. Ovdje skočimo i ovdje se penjemo još gore. Ali od onda nećemo moći se vratimo. Dobro, to je ovdje napolju. Neka terasica. I dobro, to bi bilo to. Dobro. Sad tu moja sestra nešto blebeće. Evo. Sada da vam pokažem da možete da izađete, evo. Eto, to je bilo to za ovaj klip. Ako vam se svidio, lajkujte, šerujte i subscribe se na kanal ako već niste.